Жоқ, ким эсептеді, мен мага түшүндүрүп бериңизчи, мына жерде. Силер жазып атасыңар, биздин аукцион өткөрө турган жерибиз туура эмес, эсептелип калгандыгына байланыштуу деп атасыңар. Ким берди ошол объявленияны, кайра газета бар. Ошол себептен токтотулду деп атасыңар, туурабы? Бирок силер токтоткон жоксуңар да. Жазбайсыңарбы, элдин талабы менен ушундай болду. Эл көтөрүлүп чыкты. Кана кайерде турат? Элдин талабы деген сөз таап бергилечи муну турганда. Жок, аны эски жазды, ана жаңы менен тартып алып жүрөт. Таап бергилечи мунудан көрсөтүп бергилечи, элдин талабы менен токтоду деген жер. Мына туура эмес, эсептелди деп атасыңар. Мынакей Араван районунун Султанов көчөсүндөгү муниципалдык менчикте турган жер участоктарын 2022-жылдын 10 январда аукцион аркылуу сатууга жарыя берилген. Бирок айыл өкмөтү жарыя берүүдөгү аукционго берилген жердин өлчөмүн эсептөөдө каталыкка жол берген. Ким жол берди каталыкка? Жер Ким? Жок. Айыл өкмөт Элде талабыны аткарыш максатында. Жок, эми кана анда элдин талабы деп жазбайсыздар. Значит, мына жерди каталыкка эсептөө аукционго койгон киши ким? Айыл өкмөтпү же айылдык айыл өкмөттүн жер адисиби? Значит, бирөө бул жерде жазасын тартыш керек да. Туура эмес өлчөп, айыл өкмөттү заблужденияга киргизип атабы? Кимди алдап жерди саткан жатат? Ким күнөөлүү мынауга? Не себеп болду 54 соту жерди сатканыңыздарга? Не себеп болду? Эмне себептен 54 сотуну сатышка муктаж болдуңар? Эмне айлык жокпу? Же эмне болду? Төлөнбөй калдыбы? Не себептен? Жер эле болсо сата бересиздер. Жер эле болсо сата бересиздер. Айыл өкмөттүн кылар кызматы бул эмне? Жер сатышпы? Не белек? Канча көйгөй турат айыл өкмөттү жасай турат? Көмүр база кылып өз көрген жер да. Ичиндеги база турган жер. Сиз айттыңыз го, бу жерде аренда береби, бербейби депчи. Атурабы? Ошо жер да. Жок, эми ошол жерди ушинтип сатыш керекпи сөз жок. Эми биз дагы ушу балдар, нымалар, значит, инвестиция алып келсин, мындай абалда туруп алсын, мамлекетimiz өнүксүн дегенде максатта эле. Кана кайсы инвестиция? Мага көрсөтүңүзчү. Сизге кайрылган айыл өкмөт катары сизге кайрылган инвестицияны көрсөтүңүзчү. Бир инвестор келди мага. Ушундай долбоор алып келди. Айыл өкмөттү өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүгү бар экен. Мынча салык төлөйт экен, мынча жумушчу орун түзөт экен, элге иштейт деген. Мага көрсөтүңүзчү. Мен ушун үчүн анан ушул жерди сатыкка койдум деп. Кана. Балдар бар. Кана. Биз өкөлдө Тожат Кабыш менен дагы беребиз да. Сүйлөштүк, ошо балдар ошо ныманы кампаны бир бөлмөсүнө. Жок, анда ачык эле айтпайсыңар, ошо балдарга сатабыз деп. Эмне? Жок, мыйзамда только через аукцион да. Жок, ошо через аукцион кылып мыйзамдаштырып сатып атпайсыңарбы? Анан эмне элдин башын ортуп атсыңар анан? Элге айтпайсыңарбы ачык эле анда? Жаштар, элдер, мына ушул балдар келип ушул жерге инвестиция салабыз деп атат. Эгер салдырып алсак, айыл өкмөткө ушундай пайда экен. Ушундан айыл өкмөтүбүз жылына мынча акча табат экен. Мына мен ошону силердин алдыңарга салып туруп ушул жерди саталык деп. Эгер айыл өкмөткө пайдасы болсо элдер жок дебейт да, туурабы? Ошондой деп айттык. Качан? Ана протокол бериңизчи мага элдин жыйын. Биринчиде сатылып атат. 1 минут. Мен тургузуч, бул маселе боюнча бизге ушул октябрь айылынын тургундарынын атынан кат түштү. Анан сразу бир реакция кылып биз бул жакты чакырдык, ошол жерде разбор кылдык. Бул илгери колхоздун менчиги. Анан 4 мындай айтканда айыл чарба кооперативи болуп, ошол мезет түзүлүп, 4төнү бөлүнүп кеткен экен. Анан булар менен биз тактап айттык. Эми мүлк действительно кооперативдерге, бирок жер мыйзам боюнча сатып алыш керек. Бирок приоритет ошол эмеге бериш керек, ошол ээлеринечи. Анан кийин биз буякты чакырып акимге чогуу киргенде аким айтты, мына жаңы жылдан кийин комиссия түзгүлө деди. Бардык мыйзамдуулугун бир жолу карап чыккыла. Ошол жер эгер түздөн ак тилекке, берки достук, кайсы тиешелүү болсо, ошолорго мыйзамдаштырып берели деп ошондой сунуш киргизди. Андан тышкары действительно баягы 1-2 швейный фабрика курам деген балдар бар экен. Алардан келди. Алар имаратты сатып алган экен элдин менчигине. Бирок алдыдагы жерлер до конца мындай ачык болуп отур да. Ошону мыйзамдаштырганга чейин буякты биз айтып токтотуп турасыңар деп. Ошонун булар токтотушту баягычы. Эми насип себептен мына жаңы жылдан кийин 10-нан кийин баштап ошол жерге биз комиссия түзүп, баардык мыйзам чегинде булардын представительдерин катыштырабыз. Ким Бакирби? Биз Бакирдин өзүнө айттык, сен келип катыш элдин атынан. Анан ар бир баягы бөлүнгөн колхоздан ким келет? Кошулуп ошол жерде баардык мыйзамдаштырып карайлы деп ошо чечимге келдик да.
Насип кылса эртең 10-нан баштап комиссия түзүп райондук деңгээлде тийиштүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар катышат. Кадастр, архитектура бар, бүт бардыгын ошол баары ген план боюнчабы же кайсыл кооперативге үлүш жер тиешеси болсо ошолго беришибиз керек. Ошол туура болот мыйзам чегинде. Мыйзам чегинде боло турган нерсеси. Анан ошонун бардыгын ар бир нерсени жасаардан мурда мыйзамдаштырыш керек да биринчи. Силерде мындай түшүнүк болуп атат, айыл өкмөт айылдык кеңештин чечими менен эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын уруп ойногон жоксуздар да. Вот мыйзамдар биякта эле калып атат. Айыл өкмөттүн чечими эле мыйзамда силерге айыл өкмөттү айылдык кеңештин чечимин чыгарып коет экенсиңер. Жер мындай болуп өзгөртүүсүн деп эле категориясын деле өзгөртүп кое берет экенсиңер. Жердин функциясын деле өзгөртүп кое берет экенсиңер. Анан ошонун негизинде эле буйрук чыгарып атасыңар айыл өкмөттөр. Мына аукцион өтсүн, башка өтсүн, тиги болсун, мыйзам бар да. Айыл өкмөт биринчи өзүнүн функционалдык милдетин билиш керек. Айыл өкмөттүн милдети кайсыл, жоопкерчилиги каерден бүтөт, чек арасы. Мына ушул жерден биягына мен жооп бере албайм, биякта мыйзам иштейт. Меники ушул жерге чейин деген нерсени биринчи билиш керек. Анан мындай аракеттер жүрүш керек азыр. Ошондон анан эл чырылдап чыкпайт, келбейт адамдар момунт. Мына жерди сатып атат, башка кылып атат. Бул жерде ачык эле жер сатып атпайсың. Чарчыга бөлүп сатып атасың. Анан эл ызычуу чыгаргандан кийин анан кайра барып гезитке мынтип берип коюп атасыңар. Демек силердин гезитке берген объявленияңар менен бирөө жооп бериш керек да азыр. Ошол жерди туура эмес өлчөп, тиги аукционго деп чыгарып салган киши жооп бериш керек да азыр. Жер адисиби, айыл өкмөтү ким ал? Мунун негизинде өзүңөр эле айтып атпайсыңар. Биз туура эмес кылып коюптурбуз, моюнга алып атабыз деп атпайсыздар. Жок, мүмкүнбү? Сиз бул жер боюнча бардыгы тактап алат. Ген план түзүлүп, бирок бизде эң негизги маселе Актылек кооперативинин курулуштары боюнча токтотуп атабыз. Себеби азыр булардын жери аукционго коюлуп кетип, Бирлик Кашкар кооператив талап кылып атат бизден. Бизди баары жерди өткөрө бер бизге деп. Бирлик Кашкар кооператив бар да, башка кооператив. Биз жок, өткөрбөйсүзгө укугубуз жок. Мен түшүнүп атам, мен ал жагын айткан жокмун. Мен муну жерде айтып атам. Силер ага жете элексиңер. Муну объявленияны ким берди гезитке? Комиссиянын негизинде. Кийин кайра экинчисин ким берди актанып? Комиссиянын негизинде чек. Ким, кайсы комиссия? Не кылып койгон? Значит, сиз жооп бересиз. Менден турган биз Туура эмес эсептелди деген нерсеге сиз жооп бересиз. мен 2 күн 3 күн алып биякта алып киргенбиз районго. Кирсем биз ошо Актылек корпоративдин жерин бер деди. Сен жериң жок деп айтты ошо жерде. Иштегиңер жок. Топтолгон. Силер өзүңөрдүн баягы Актылек кооперативдин өзүңөр үлүшүңөр турат да ал жерде, туурабы? Бар. Актылек кооператив. Жериң жок деп айтты да. Жериң жок. Мындай болгон кезде мен баягы булардын протоколун эртең комиссия териштирет. Ошол 4 кооператив баягы Актылек, Достук деп 4 кооператив колхоз бөлүнгөн 4 Кечип коюңуздар. Көп сурап атат ошентип. Мен деле өзүм деле кооперативдин мыйзамдарын кээ бирде окуп калам да конституциядан. Бул жерде мындай болуп атат да. Бирликтин жери бар, Навруздун жери бар, Набаха да. Набаха бар, Пактаралдын жери бар. Актылектин эгин-тегин жерлери деле жок. 2003-жылы реестр жүргөндө биз бескозун жерлерди учетко алгыла дегенде булар кооперативди кошуп туруп дагы алып киргизип ала берген да. А мисалы үчүн мына шапка меники болбогондон кийин мен буну чекеге кылып, мына шапка бош эч ким эмес экен, буну мен учетко алам деп алышты ордуна общий эле киргизип сала берген. Спор юридический ошол жерден кетип атат. Негизи кооперативдин мисалы ошо 22-парсездин мураскорлору ошо 4 кооперативдин ээлери болуп атпайбы? Почти доля турабы? Эми азыр биздин өзүбүздүн деле жерди кайра эле өзүбүзгө эле сатып атат да, мындайча айтып калганда, карагандачы. Ал туура эмес болсо керек деп ойлойм да. Анан мисалы айылыбызда шипаң бар, азыр деле турат, магазин турат. Ошол эле протоколдордо ошо айылдын магазини, шипаңы, садиги деп туруп элдин баласына калсын деп эч кандай выкуп-сукуптур эле ошо Актылектин немесинде калып калган. Азыр деле элдин тагдырын эл чечет, чогулуш менен протоколдоштуп чечилет. А мунасында ошо ассоциация түзүлгөндөн кийин процентке пайыздык өлчөмгө бөлүнгөндөн кийин 13,2 деп атпайбы? Ошону азыр айтып атат, Коздорду 54 деле сотик деп атат да. Бул убакка чейин азыркы бизден ошо
özдөштүргөн основатель ак тилектин дагы Султан ака дагы эмнеден гана чочуп жеп койгонбу дейсиң дагы катта кишиге эми аксакал болуп калган да. Биз аталар өтүп кеттир. Болсо сурайт элек, эй, мунаны чечип бергиле мына жаштарыбызга. Бирок азыр балдары бар да, закон ошо кооперативде иштеген, айлыгына чейин эсептелген списоктор менен бар да. Документ өзү жок болуп туруп, силер документиңер жок дегени менен адам бар да, живой адамдар жашап атпайбызбы? Анан Нажигендин бул жагы бирлик, бул жагы неме дейт да, ак тилектин жери каякта экен десе, ак тилек жетим козуга окшоп бир эле адыргап чыгып бөлүп койгон да. Ортодо бир кооператив жок. Мен айтмакчымын, эгерде биз ошо жерлерибизде таап берсе, мен мисалы үчүн Альфанын ветеранымын. Мугалиммин, мына 14 жылдан мугалим болуп иштейм. 4 жыл Альфада иштесем, мага окшогон балдар, жигиттер бар. Баткенде жүрүшөт. Бирөөнө тең чек берилген эмес. Бирөөнө теңчи, бир, ма кой, сен мекенди коргоп атасың. Мага 50 сотикке ферма кылып алчы, мына бак кылып алчы, сен заслугаң бар дебейт. Эртең эл бербейт балдар. Мен 2 балам бар, мен жөнөтпөйм согушка. Мына завод, фабрикасы барлар, мына жерлерди 38 гектардан сулуу жерди эле ферма кылгандар, завод саган, ресторан сагандар балдары 15 жыл ошо жерде служба кылыш керек. Биз 5 сот үйүрүшүдөн балдарыбыз өлүп кетиш керек. Ушундай приоритеттерди айыл өкмөт бюджетинен караса болот. Карабайт да. Жок, мен түшүнө берем. Эми мен айтканым ошо кооператив биздин элдин өзүбүздүн жерди берсе, тала жерлерди, үлүштөрүбүздү берсе, мыйзам чегинде, мыйзамдын рамкасында, ошо мыйзамсыз киргизип алса, сот аркылуу кандайдыр бир чечим менен кайра кооперативдин чыгарып коюш керек да. Анан эл ошо балдарга, ошо окшогон балдарга жерин бөлүп берет, жаштарга бирдеке куруп берет эле. Бизде эле Россияда ошончо бала турат, инвестиция кылып, спорт поле кыла албайбыз. Балдар айтат, акчаны өзү салабыз, бизге айыл өкмөттүн кереги жок деп. Мектепти да билесизби? Журналисттер тартып келип тартканда мектебибиз аварийный состояние турат. Чуркап келишти бардыгы. Тартып турбайбыз деп. Булардын эмне бирдемкеси ачылып калат окшойт. Келди өздөрү чуркап. Келгенсиздер, бирок Раис. Бардыгыбызга былтыры 2-3 жыл болуп калды. Журналисттер барган, тартпагыла. Ошондо тактап деме кылып берсеңиз. Улан дедиңби? Мирлан, мындай да, мамлекеттик менчикте турган бүт мелер мыйзам чегинде болгон. Ошо 94-жылдары бардыгычы. Потребсоюзган колхоздордун бүт коллективдик собственностьту колхоз работниктер өздөрү чечкен да. Ошо мезгилде бөлүнгөн. Азыр 13-25 деген доля единственный табачный комплекс менен эмеде кетет. Колхоздордо и маданият үйү деп жазыпсыңар, и контор, 4-төөдө турат да. Анан ферма жазылып турат. Калган немеңиздер бүт бардыгы ордо турат. Ошо мурда бөлүп алган колхоздорчу. Азыр биздин максат эртең онунда комиссия түзгөндө Данияр Торгазович, биз андай деп атабыз, ошо первый начальник көтөрүп, кимге эмнелер тийген, мыйзам чегин тийген ошону бир жат карап берели, и плюс ушул 4 объект боюнча чечип беребиз деп атабыз да. Менен акимде тапшырып, кимге тийсе ошону берели депчи. Анда сиздер айткандай баягы жер маселеси албай калган болбош керек. Себеби 93-жыл 1-январга чейин, 94 1-январга чейин төрөлгөн бардык балдарга жер берилген. Анан мыйзам чегинде кээ бир албай калгандар болсо субъективдүү причина менен берилет. Сизге үлүштөн башка эмес. Сиз первый заымсызбы? Биз сизге келген жокпуз. Биз буяка келдик. Сиз талабыбызды алышыбыз керек. Өзү жооп берсин. Өзү жооп берсин. Балдар, сиз жан балдар, мындай да. Действительно, ошол колхоздан бөлүнгөн, кооперативден бөлүнгөн ак тилеге тийген бир бала бакчаны биз мисалы бала бакча кылып мына 8 жыл болду иштеп атат. Ошол жерге, значит, бир таластаны бар эле. Инвестиция алып келип, ошол жерди дагы сатканыбыз жок. Мен айыл өкмөтү башчысы болуп келгенден бери биз партия атындагы партия колхозунда 20 таластаны бар эле. Балдар жакшы билет. 20 баластанды 4-төөнү азыр биз бала бакчага айландырдык. Дана толобуз. 4 бир таластанды башталгыч мектепке айландырдык. Эми Кудай буйрса ошо октябрь участкасындагы таластан бар. Таластан эмес, баластан дейт. Таластан. Шипан деп коебуз да. Шипаныбыз бар, шипаныбыз. Уну дагы Кудай буйрса биз
investitsiya tortib mana arablar bilan suylashayotamiz. Biz mana deputat bo'lib shaylanib ketdi. Biz Nurbayev Jaloliddin Fazli demiş. Xudo bersa o'sha arablar bilan biz suylashganmiz, nima qilib Jaloliddin. O'sha yerga biz bola bog'cha quraylik degan. Xudo bersa Bala baqchamiz jönündө söz жок. Ачканал шибаңдарга бала бакчаңарга туура түз айыл өкмөт катары силердин милдетиңер. Ошол ишти силер жазайсыңар. Ошон үчүн жоопкерчиликке алып келдиңер. Кеп мына мунун маселе боюнча. Как раз комиссия түзүлөт. Комиссияда бүт жанагы кеткен госрегистр, кадастр, баягы кеткен объектилердин бүт бардыгын документин тактап булардын. Канча алты объект, ошонун ичинен канчосу мыйзамсыз, канчосу мыйзамдуу түрдө кеткен. Аныктайсыздар. Бир. Экинчиси, ошол комиссияга чейин мунун эмени ким жарыялады? Аукционду. Кайсы буйруктун негизинде гезитке ким жарыя берди? Түшүнүк катын полностью аласыздар. Экинчи маселеси мына гезитке кайра берген аукциондун эмесин жана жокко чыгарылды башка дегенде ким жарыя берди? Ону. Ким отмена кылды? Ушул боюнча түшүнүк аласыздар. Комиссиянын алдында. Бул маселе боюнча анан аукциондун деңгээлинде аукциондуги комиссиянын жыйынтыгына өкүлдөрдөн 3 адамды кошосуздар. Жанына. Комиссияга кошуп, комиссиянын ичинде бүт болсун. Ар бир айырда жашыра турган эчтеке жок. Кайсы жери мыйзамдуу, кайсы жери мыйзамсыз ачыкка чыгарып элге көрсөткүлө. Мына ушундай болгон, окуя ушундай. Могу жери мыйзамдуу, мына жери мыйзамсыз. Демек ошонун чече турган маселесин калганын ушундай кылып туруп, элдин кызыкчылыгына коюп туруп, анан чечим кабыл алдыңыздар. Комиссияны. Бул боюнча бүттү маселе. Экинчи маселе. 2 kvadrat do'koni bor, sartaroshxona bor da. Shuni o'tgan yili auksionga qo'yishgan ekan. U negizi o'zi u yer bunday yerdaligi soydi bo'yini auksionga qo'yib yuborgan. Men gazetaga shunday chiqarganki, xatoligim Ibn Sino ko'chasidagi 10 kvadratli yer tilkasi arendaga beriladi deb yozib qo'yganda, bu yerdachi. Biz telefon qilib so'rasak, qayer desa aytmayapti. Men qanday shu do'konim o'rnini men ololmaymanmi? O'zi 3 bolam bor. Bir 5-600 so'm pul topaman aytibdi, yo'lda ishlayman-da men. Men anchadan beri ishlayman. Patentlar to'layman, so'zlar to'layman. Men hayron bo'lgan joyim qanday mendan so'roqsiz misol men shu ishlab turibman-da. Qanday birovga beraveradi? O'zi negizi soydi bo'yi. Auksionga qo'yyapti. Qo'yyapti. Lekin men bilmayapman. Orientirdi. 3 sotib yer? Yo'q, 12 kvadrat metr. 3-2. Men hayron bo'lgan joyim haligi qanday bu meni familiyam, otim hamma yo'q bormi? Men orientir. Auksion pol закрытый o'tdi. Qancha qo'yingizlar bu yerga? Бұл жер бойынша бізде 3-4 жаран жазып, o'sha Saydıboydagi жер to'g'risida ketyapti da. Bunun içi de biz bu yerde birinciden taktladık. Arxitektura mizan boyunca çiğip zaklüçenlerini verdi. Mamkatlı'dan zaklüçenlerini alıp bu yerde yer komisyası var. Komisyayı görüp mizan boyunca bardağı çerez aksiyon verilirken komissiya jiyintig'i bilan aksiyonda vaqtli foydalanuvga 5 yillik muhlat bilan rayondagi gazetaga jariya berildi. To'g'ri. O'sha jaranlarning arzig'ini 3-4 jaranning arzig'ini sizlarga bergan. Jaranda yo'q ekan. Arz yo'q-da, men sizga hozir kabinetingizga cho'g'ib boraman mashinamda. Yo'q-da arz. Shunday janinglarni jeganda qo'yqilachi. Sizlar agar 3-4 odam bo'lsa, nega bu kishini chaqirib qo'ymaysiz? Kechirib qo'yasiz, yani to'g'risi. Anda nega bu kishini chaqirib qo'ymaysiz? Buna bu yesida turadi. Orientir berilmagan. Naprotiv, bu kishi yesi ekan. Men tang'alamda sizlarga buna bu kishi patent to'layapsa, ijara haqini to'layapsa, sotsial to'layapsa, nega buni aytmaysan? Ha, kel auksionga qatnash. Yo'q, aytsa so'z ko'p. Bu kishini yaxshi taniyman. Ben sizga keragi yo'q. So'zni to'g'ri tushuntirib aytish kerak. Siz bu tomonda ishlatganda beriga buzilib ketdi hozir to'sma turgan yer. Shundan beri sizga aytaman, aksiyonga qo'ysa qattish, sen bunga tirikchilikga berilmagan menga. Jon aka, men sizdan so'rasam, aka, buni aytmagansiz telefonda, aka, men rashta ayblanman bu yerda. Endi siz ayblayman. Sabab siz menga bemaza telefon qildim. Telefoningizni yozib, telefoningizni ko'tarmadingiz, aka. Mana da martga kelganda bunday qilib oladi. Kim oldi o'sha yerda aytib qo'ysangiz? O'shani ham aytib Kim oldi? Kim oldi?
Deputat Kanat Auksion satı verdi. Жоқ, ijaraga berildi. ijaraga berildi. Hozir men qayerga boraman? Hayron bo'lyapman. Yana Депутат. Силердин айылдык кеңештин депутаты. Туурабы? Ушу депутаттарыңарга эмне ушулардан коркуп эле жер бере бересиңер мен түшүнбөйм. Ээси турат. Ээсин келип эле чакырып келип, мынакей жер. Сен мынагу жерге ушундай аукцион жарыялаган жатабыз. Дагы 3 кишиден арыз түштү. Сен дагы катыш ушул жерге. Мына кимиңердик аукционду утуп чыкса шартыңар, ошоңор аласыңар десеңер, аукционду ачык ошол депутатыңар чында утуп алса, бул киши дагы жаны тынч да. Мен мына Кудай алдында катыштым, ута албай калдым. Мунун шарты жакшы экен, утуп кетти дейт. Кудай алдында сиздердин дагы жүрөгүңүздөр ак, мунуку дагы тынч, алган депутаттыңардыкы дагы тынч, туурабы? Анан силер өзүнчө эле мындай жабык кылып эле дос тууганды киргип аукцион кыла коюп анан сатып коюп атпайсыңар, ээси билбей калып атпайбы? Уруксат берсеңиз. Төлөп жүрмүн. Ana şu boyunca bir soru versem Nurdin'im. Oşal gazetege çıkan jaryanı aksiyon bo'layotgan yerde siz aksiyon bugün geçen uqdingizmi uqmadingizmi? men yo'qdan ko'rib turib bordim. Aksiyon bugün geçen uqdingizmi uqmadingizmi? Yo'q, uqqanim yo'q. Uqqan. Qarang, menda bo'ldi. Bol boshqa so'zim shu. Arenter yo'q. Men telefon qilsam, telefon olmay qo'yapti. Arenter yo'q. Arenter bu yerda yerni nimasi berilishi kerak-ku. Любой жердеги аукцион, ар бир айыл өкмөт аукционго коюп аткан жерди бу жерде жашыруунун кереги жок. Достукка берип коюп эле, коркуй ошо достук менен аукцион кыла беребиз деген түшүнүп, бул туура эмес. Bir yana dostluk emas, ayıl hükümette kire verişige bunday yazılıp koyganmız. Görmedim. Geçenekte. Sırov. Men aytmam ötkende 3 ay boldu kelgenimmi Rossiyadan. Kirdim jer surap men. Arenda jayıt жерден сурадым. Жок жер. Бербейт. Аукцион коюлуп атты, жок эчтеке көрбөйсүң, эшиң ал. Эчтеке жок. Даже алиги не болуш керек? Чтобы жария бергени форматы айтат. Рамка болуш керек. Жок, даже рамка жок ал жердечи. Жок эчтеке даже таппайсың, окуй албайсың. Мынакей айылдын группалары бар да, азыр биз электрондоштуруубуз деп атабыз, бардык документация. Мына президентибиз айтып атат, бүт бардыгы кагаздан кетишибиз керек. Эми ошону WhatsApp группа деген бар да, айылда. Башка нерселер керек болсо салып атпайсыңар, WhatsApp группага жазып койгуй ушундай кылалы деп. Ошондой кылып туруп аукциондун бардыгын WhatsApp группаларга бериш керек. Мына ушул жер сатылат, мына жер. Аукционго коюлат, ижарага берилген жатат. Ала тургандар болсо жарандар айыл өкмөткө кайрылгыла. Ошондой турса, сиз ошону алып чыгасыз. Мынакей туугандар, мен силердин WhatsApp группаңарга мына салгам. Мынакей деп. Коюп койсоңуз эч ким эч нерседе унчук албайт. Айыл өкмөттүн эшигинин алдында жазылып туруп, ошону көрбөдүм деп келген бала болсо, бул Кудай алдында жооп берет өзү. Ошону көрбөдүм деген үчүн. Жок үчүн айтып атат да мына. Мына ким айтып атат, ошол жерде турат, ачык көрүнүп атат. Мындай болуп атпайбы? Маселенин бардыгы силердин жашыруун жасап салганыңарда болуп атат да. Жашыруун кылганды токтотуш керек. Мына 30 жыл ичинде сатылып, ким кимге каалаганына сатып, ким кимге каалаганын оформить этип келиптир. Жердин бүт бардыгы. Эми токтотуш керек бул. Бүгүн президенттин талабы ушундай. Жер сатканды жеңичинен токтоткула деп атат. Губернатордун дагы тапшырмасы ушундай. Ар бир айыл өкмөттү карап чыккыла, инвентаризация кылгыла. Жеке менчик жерлерге ижарага берилип аткан жердин баары кимге кетип атат? Барсаң эле депутат, депутаттын иниси, айыл өкмөттүн такасы, же зам айыл өкмөттүн эжеси. Бул башка эл жок. Ошон үчүн анан элде чатак чыгып атпайбы? Айыл өкмөт деген киши калыс болуш керек. Жетекчи калыс болуш керек. Ошондо анан эл багыштагы эч нерседе унчукпайт. Карапайым эл бийликтен нан сураган жок да. Туурабы? Өзүн өзү багып атат. Өздөрү мээнети менен жүрөт. Бири Россияда, бири Казакстанда, бири башка жакта жанын багып атат. Аяктан өлкөгө акча салып атат. Жок дегенде ушул адамдарга айыл өкмөттүн деңгээлинде бир шарт түзүп берип койбойсуңар. 5 соту жер болгон, мына сурагандары балдар не? 5 соту жер. А сиздер отуруп алып 54 сотуну коюп сатып атасыздар ар. Ошол жөнүндө биз сиз айттыңыз, ошол жерге мен айтып коеюн. Биз каракка буудай эгенмен, карапайым элмен 140 гектарды эгип жүргөн жерди быйыл арабтарга арендаға берип салыптыр. Биз буудай себет аткан жерлер жок. Быйыл барсак, сурасак, жер астер айтат, силерге жер жок, арабтарга берип салыптыр 140 гектар. А биз ол жерге 2 гектар, 3 гектар буудай малып коюп, өзүбүз багып жүрөт. Ошол жерден берип салыптыр. Быйыл жок. 140 гектар бар. 140 гектарды бизге келди. Арабтарга берди. Не себеп?
140 gektarga Araplar ne kılamaz burada? Düşündürünüzçü. Üzeriniz. Biz Araplar karcılap investitsiya alıp kelip, значит, dori çöp o'stirganga, Araplarga yer kerak emas, o'zimizni elimiz. O'sha yerda jumishchi o'rin bo'lib qoladi. Biz al yerda jayt yerdan u jaytdagi bo'laveradi ekanda, u dori cho'pchi. O'sha sessiyaga qo'yib, значит, deputatlarning ma'qulligi bilan mana egemenlik bo'lganimizdan beri 30 yil bo'lgan bo'lsa, shu ariqlarga bergungacha al yerda bir sotigini arendaga olgan yo'qda. Mamlakatga bir tiyin tushgan yo'q, bir odam foydalangan yo'q. Al bo'sh turgan yerda biz nimaga berdik, значит, arendaga. Plus nima Aqbay aka. Ba'da nima paketdagi ham bor, so'z paketi. Qanchadan Bunday bu bilan kelishganda, o'sha arablar bilan kelishgan yerda gektariga 500 so'mdan ijara haqi. Jaytlar o'zi gektariga 120 so'm, 115 so'mda. Ular gektariga 500 so'mdan foydalanmagan yerga beramiz, gektariga. Andan sirtqari paket memorandum tuzib, ayri hukumatning hamso'zlari asqamisi bo'lgan. Nachar ailelerge 250 ming qo'shimcha yilina. Bundan bereriz memorandum tuzdi. Ben hech sizga o'tirib borib, yozdim, arız yozib 15 gektar bering, men firma qilayin. Desem yer yo'qdir. Bor egever qolagan jeringizga. A bir yil egeyin desem 1 gektar bo'ltirib. Biroq gektarga 400 dan beramiz. Arenda. 1 gektarni. Ana bir yil egel desek, bir gün Araplarga berib sal. Yer yo'q. Hozir ham biz egel desek, yer yo'q u yerda. Arendaga o'zingiz jeringiz bermaysiz, bu biz ayol ustida qancha gektar bu da 300 gektar. Nega dori 300 gektar. 300 gektar. Emni bo'lgan dori cho'pga ketdi. Dori cho'p dedi vatan. Yo'q, qana. O'sha proyektlarni sizlarga bergan proyektni qana. Arapaymen o'shadan non biz shunday yerga dori cho'p bergan. Bunday dori cho'p bo'ladi. Agar o'shunchalik qismi to'layotgan o'sha. Yerdan shu jumishchilarni olamiz. Muncha jumishchi uchun mesnilardan bo'ladi. O'shalarning aylık qisminday bo'ladi. Sotsiallik paketi muncha so'm degan proyekt qanaki? Do'lbor qana Arabda. Memorandum var ekan, bizda yo'q. Memorandumni so'ragan yo'q. Men do'lborni so'rayapman. Kelishimni ko'rsatdim. Siz aytib o'tmaysiz, men al cho'pni bilmayman, qaysi cho'pga ketdi ekan. Necha Bizden arenda yer dori cho'p. Mumkin al abi yemeğe getiren. Hakikaten. Yo'q. Allah rahmet. Yo'q, qana o'zimiz elak edi. Yo'q, qana dori cho'p bor, qana qaysi dori cho'p? Dori cho'pni kechirib qo'yasiz, qiynalib Beriga bizde salomatlik saqlash bo'yicha o'sha ekiladigan dori cho'pni ziyoni yo'q, o'zi narkotik, narkotik kiradigan zaключениялар tikilganda ko'rdim. Ona 140 gektar yer. 140 gektar bo'yicha. Emin жазылды. Ko'tarilmiş. 300 gektar janobi komissiyada da hozir buni komissiyadagi Araplarga berilgan 140 gektar yerning бүт чоң жайының бардығын киргизди. Кандай болгон, кантип берилди, эмне себептен, кайсыл Арабтар кандай эме болот, кайсы документ менен келген. Бүт чыгарымыздар канча сом экен. Соц пакет эчтекени билбегенден кийин ал жерди бербеш керек. Чет өлкөлүк жаранга жер берип атасыңар. Мына силердин бир эле мыйзам бузганыңарды айталы, азыр башкасын көрө элекпиз. Чет өлкөлүк жаран. Bir Kırgız barып Araptan bir sotu yer alıp görсүнчү. Бүт бардыгын эсептеп карап чыгат. Сен кимсиң, каякtan келген кыргызсың, эмне кылган жатасың деп бүт бардыгын. Biz 140 gektar жерди берип коюп атабыз. Өзүбүз билбейбиз. Дары чөп. Эмне болгон дары чөп экен? Болбогон нерсе болмайры. Мен өзүм үстүдө бүтүн башынан бербей коюп. Бүт бардыгын ушуну ошо текшериңиздер. Өзү биздин айыл үстүдө ушундай жер бар да. Кайракы жер өзү 300 гектар бурдай. Ким? Багар жер. Ошо жерди берсе, ой. Айыл өкмөттүн эсебинде 300 гектар жер бар. Ошол жерге будай кетти өзү. Акалыкалар деген. Kança 300 gektar mı? Yok. Al yer, значит, bizde bayağı aytgandek Partiyas kolxozini
4 kooperatifga bölüngen. 4 kooperatifga. Aktilek, Birlik, Paxtaoral, No'ruz kooperativlarini. Birlik kooperativini Aktilek kooperativiga Valdar atkan Sırt degan yer tegigan. Aktilek kooperativ. Aktilek kooperativini Birlik kooperativini Bagardan Sırt deb qo'yamiz. O'sha yer tegigan. Adırdan. O'sha yerda endi el borib barlig'i ekan. Tura. Qancha Yo'q. elektr yer ishlatyapsiz? Meni tug'anlar bilan sizning bir tug'anlar qancha elektr yeringizdir? meni bir so'ta yerim yo'q al yerda. Qo'ysangiz Ha, endi o'sha. Bir so'ta yerim. Biroq meni tug'anlarim borib o'shaga el qatori bagar yerga buğday ekishadi. Qancha elektr yer? Bilmayman. Ijaraga? İcaraga. Bağım al yer. Atalgan yer o'zi yer ülüşü olup kaldır. Birlik kooperativ ülüşü. Birlik Aktilek kooperativi tiyiştiriyor 165 gektar kaydağı var. Bu bize memleketli fondga qarabay ülüş yerler. Ülüşü. Aktabıl elini ülüşü var az yerde. Birlik elini. Kayraktan ülüşü de yedi bu. Ijaraga egetdi o'tpay al yer. FPS yer endinci. FPS'de ülüş ver. Ijara dediniz. Oşonu ayıl başı жаңы шайларда ошо барсам неге бербесеңер ошо дандыны. Элге кабар бере турган ошо да. Мирлан командайда. Мындайда ака сиз мени туура түшүнсөңүз, мен Сама сөздү Багер. мен чоң атам менен атам менен калган жерде силер алигинде кылдыңар да аке. Мындай кылгыла постоянно келет маалымат бербейсиңер. Бирдекен мисалы үчүн мен деле кызыгам. Бирок элдерди карап туруп ошончосуна коюшулар тие берсин мен иштей берейинчи деп. Себеби жакында эле бердик арыз менен калды. Даныйны берип койгула деп шүкүрлөргө туурабы айттыңыз. Битте чечимиңизди же аткарбаса же болсо ФСБ деп жазып алгыла совершенно секретин деп. Билбейт да мен мисалы үчүн кече эле октябрда октябрь айларында качан аукцион бердиңер. 30 сотикти бир саттыңар. Кече дагы бир саттыңар. Кимге саттыңар? Ошо эле төрага депутат, ошо эле Жуман, ояга сыртка чыксаң Жуман канат. Эми жаман көрсө жаман көрсүн. Маарабака турат, бияктан чыксаң Маарабака ошо Жуман үчөө турат. Элдер же билбейм, улардын атасынан калган бу. Айыл өкмөт иштеген. Шайлоо 2 күн калганда саттым. Мага мисалы үчүн жер керек эмес. Мага керек болсо өзүм барат. Qancha участок satıldı? Биздин айылдын сыртынан эле, жанынан эле. Канча сотик болду жанагы жер? İki yer satıldı, doğru. İki magandacı Mırza Bahadır aldı. Doğrusundan çıkacak 10 sotik. İkincisi 10 sotik. 10 sotik yani keçirip koyuyor, 12 sotik. İkincisi kanday yapayım, Combolu. Combolu. Başka yer aldı. 2 hektar yer. Firmanın burada o. Munisipalinde durup taktan vatar. Çilerge evler, uzar, yazı vatar. Şu yerde belgide sat kalardı durup. Qaytib sattыңыздар ошол жерлерди? Кантип бердиңер? Кайсы мыйзам негизинде, кайсы документ негизинде? Ошол жерлерди кантип саттыңар шайлоо? Ал жерлерди муниципальный менчикке алып көк китап жасатып туруп, алынгандан кийин мамкаттоо архитектурадан кордондосун алып сатса болотпу, жокпу. Ошондон кийин независимый оценщик барып, баалатып туруп, баалагандан кийин земкомиссия көрөт, жер комиссиясы. Komisyon negizinde ne aksiyonu koyuyor? Kantip cengi aldı o şov işi. Kantip kaysının negizinde cengi aldı. Emni üçün Can Bolat cengi aldı. Ekinci kimde atılır? Bahtiyar. Ekinci Bahtiyar. Kantip cengi aldı. Götürüş. Hayırdır? Cevap oldu. Kaçtası girdi? Aksiyonu oldu. Kança kişi Aksiyonda kaçtası girdi? 3'ü o şimdi. Özlerimiz var. Жазыңыз саны. Өкмөттүн айыл иштейт. Эки өтүң айыл өкмөттө иштейт. Туурабы ошол адамдар? Жок, иштебейт. İşte ne işlemeyin? Can Polat водитель. Sizler de водитель mi? Мен азыр отам Жамбыловтан алган. Вот водитель. Айыл өкмөттө иштебейт. Депутат да. Жок, Aksiyon var. Kim girdi atını ayttın özünüz. Siz bilesiz. Yok, odan keyinki aksiyon mu?
Siz bilesiz. Bahadır aka algan jerge. Bahadır bilen Amir. Tushundukku. Hozir aytadilar. 3-masala. Misалы, men de algım keledi. Oşo жерде. Ha, to'g'ri. Shundan qattiq bilsam alamı? Egen aka da alsana. 8-10 adam katışsaçı. Egemga satilgan 30 sotik yer. Kerim başlayalım. Yo'q, ularga satilgan yo'q. Yok, egen aka orqin bo'yi sotdi. Yo'q, arenda ham Taxtabodda jeri. Jer Taxtabod. O'lmas. O'lmas. Belki o'sha Ha, mamasida Sotadi? Ha, ma. Al qancha satildi? O'lmas, mamasida. Al qancha satildi? Akşam. Büyük bardığını tekshirimizdir. Yana geçelim. Gelsin. Her bir evlesi boyunca, yer boyunca. Gosregistrdan algan. Bo'lmasa qancha jeri? 30 soy. O bilet alsanız. Meni dokumentalni ko'taramiz bu arada aytamiz. Alsanızlar bilet jeradi. Döner turamiz. Bular bunday как adamga o'xshab yaxshina elga bilgizib sotganda bular sotgan yer. Bizning byudjet уже. Hozir qancha byudjet? 32 million. Qancha byudjet? Ha? 37. Уже 100 ga chiqdilar da. Bular 1 millionlik yer 100 mingga chiqqan. Yani o'shancha biz Terishmat o'shanga jetdi-da, eng boy bizning byudjet o'zi. Bizning ayolning byudjeti. O'sha o'speydi o'sha. Qancha yil bo'ldi, o'spey qoldi o'sha. Yaxshi bo'ldi, bizning eng yaxshi bizning bo'ldi, bizning ayolning bo'ldi. Aylanlar 110 milyonga chiqdi. Bu adam 16 yıl bo'ldi. Ha, belki Jaloliddin kechagi Hoji. O kelgani bu yoqdan keyin kelgan o. 110 milyonga chiqarib ketdi Jog'orkaga chiqarib. Siz 16 yıl bo'ldi aylanmoqda. Bu 3-chi eme boyunca da har bir dokument Olmazsız bu. Nechta so'roq bor ekanda sizga? Men ham so'roq bor bu kishiga. Meni go'st aktimni mana shu kishi besxoz qilib qo'ydi. Men 2013 dan beri o'zi otamning joyi uyet. Mana go'st aktni o'zi borib sudlarga borib, mashina otasining joyida. Mashina qildi o'zi. Oxiri men yuragim og'rib Moskvaga ketdim. Bek menga kerak deb hozir endi u yerda bibliotek deb mana qilib ko'k dokument qilib u yerda endi sotyapti bu kishi. Bu kishi mana shunaqa qilib ko'p joylarda sotib olib, endi siz o'zingiz so'rovlaringizga o'zingiz javob bering. Hojat. Ortiqar aka ko'p so'rovingizga javob beryapti. Mana mashina ham mana go's akti ustiga, meni go's aktimning ustiga 2017da jo'qqa chiqarilib mana. Emin bulturdan beri 3 yildan beri 800 mingim ketdi. Bitta domimni ham sotib berdim mashlarga. 800 mingimni olib ham bir oy ichida mana uni aksionga qo'yibdi. Sizga dokumentlashtirib beraman deb. Hali ham yo'q. Bu 4-yili. El biladi. Mana shu kishining orqasidan mana shu churqamaganim qolmadi. 5 yildan beri sotga qatnashamay uka. O'zi jonim, o'zi yuragim qatraydigan bo'lib qoldi. To'g'risi ham. U yerda 6 sotik, meni o'zi tayi, opa dadamni enam joyi 15 sotik. Mana. Qancha berdingiz uyingizni sotib? Men deputatlar meni uyimga kiradi, pigi bering deydi. Men domimni 1 millionga sotib 800 ming mashlarga berdim. Endi men Rovodiga joz bersam, men hech tekani bilavam dedi mana o kishi. Deputatlarga ontarib qo'yapti. To'g'risi hamda, endi mana uni yaqinda men birovdan tutib oldim. Mana dokumentni ustiga turib Bishkekka borib bu kishi jo'qqa chiqarib ketdimi shu yerda? U yerda o'ziga kerak ekan shekilida magazin qiladimi, bilavam olib u yerda narsa qiladimi, endi o'ziga kerak. Qizim bitib ko'rsatma qancha. Bishkekdan meni qo'shnim jo'qqa chiqib, endi qo'shnimga to'ngayapti. O'zi jo'qqa chiqarib qo'yib. Mana. O'sha mektepdan da biblioteka bor. Ha, biblioteka. Böyle kudangiz ham bor, ha? Qudasi bor o'sha o'shaydi. O'zining qudasi bor da bu yoq. O'zining qudasi bir dual qo'shni bo'lib. O'sha. Men nima o'yi bor, men bilavermayman u yerda. Men maharamayman. Ova. Endi men qiynalib ketdim. Qiynalib ketganimdan hozir tog'da yer tirkasi 609 kvadrat metr ekanda. Men ham rayonda 43 yil ishlagan ayolman men ham. 6 sotik yeringiz bor ekanda. 15 sotikdan 6 sotik qildim. Mana ortiq aka borib aytdiki, bu xotin dedi domlarda o'tirgan. Vladilets, karta. 4 sotik ham jetadisi bo'pti deb ikkiga bo'ldi. Qo'shnamning dokumenti yo'q o'tiradi. Texnik pasportda bor. Mana hozir mana uni menga bekitishib qilishyapti mana. Biblioteka degan har şey. Momuni qanday jo'qqa chiqardingiz? Endi nima? 2003 yılı sistemli registratsiya bo'lgan vaqtda
bu siz qo'lingizda turgan Go'zakdagi zdaniya kooperativ qurgan çayxona bo'ldi. Al çayxonani 2003-yillari sistemni qattiq yurgan vaqtda Abdullayev atındagi maktab biblioteka qilib ishlatib turgan vaqtida al zdaniya biblioteka bo'lib 2003-yili qattiqda biblioteka bo'lib qolgan ekan. Ana значит 2000 qanchachi yili oldi ekan bilmayman nimasini 2014-yil. O'zi sudga bordingiz, qatnashdingiz? Sudda bag'i munisipalniy menchik degan yerda biblioteka Abdullayev atındagi maktab biblioteka bo'lib ishlatib yurgan imoratni chechimini Mejrayonni suddan bu kishilar joqqa chiqarib sudni chechimini negizinde o Gozak'ta olgan. Sudni chechimini negizinde. Ana bir Dubal qo'shnasi bu kishini Mamtaliyev famoyini degan kishilar To'lqin degan kishi al yer 6 sotik bo'lgan. 6 sotik. Hukumatda значит balansdagi turgan yer 6 sotik. 3 sotik 70 desakka yerini bu kishini qo'shnasi menchiklashtirib olgan. Nima qilibdi bu? Qisqa qilib aytganda bu kishini keyin jazdi qo'shnasi. Jazib bu sudni chechimi negizida bu Gozak jo'qqa chiqib qayerdan biz значит munisipalniy menchik degan значит nimasini oldik. Bu kishi o'tirgan hozirgi o'zi aytgan o'tirgan zdaniya munisipalniy menchik bo'lib qoldi hozir. Qayerdan? Sud chechimining negizida. Hozirda alja munisipalniy menchik. Menga qarang, bo'pti. Mana Go'zakni ashu sudga borganimizda nimaga mana dokumentni oldimga tashab qo'ymagansiz? Mana qayerda? Meni otamning joyi, mashina putum qoldi, bitta oyog'im qoldi deysiz. Bu masala bo'yicha yolg'on so'ylamang bu yerda. To'lqin bilan qo'shilib, Xudodan qo'rqing. Siz Xudodan qo'rqing. Bugun javob bermasak, Xudodan oxiratda javob beramiz. Aqchasini 800 ming aqchani kimdirga berdi? 800 mingni deputatlari kirib, seni tuguning bilan ko'chaga olib chiqar ekan. Kuyov bolasiga bergan. Kuyov bolamga emas, yolg'on so'ylamang. Biz bilamiz. Yolg'on so'ylamang siz. Men kuyov bolasi bo'ldim. Kuyov bolam bilan. Ota kelgan men yo'liqdim. Bunday bo'lib qolgan ekan, biz qo'yib berasizmi, nima qiladi dedi. Söylüştürüşte deputat, birisi men ağam bo'lib, birisi o'zining ukasi bo'lib. Og'asini bolasi bo'lib. Borib söylüştürdü. Hoca aka bunday bo'lib turibdi, qilib berasizmi, nimasini berayin, chapulni desam bo'ldi. Orqamga top o'sha molda ashqa ketmadi, bo'ldi, qilib beraman uka dedi. Ha bu sen kepsini ham mayli dedi. 4 yildan bo'ldi deb söylüştük. Aynan aytdim, domini sotdi, aqchani olib 600 ming aqchasini berdik deputatlarga. 4 yilda boraveram, hoca aka nima ertangi bir oyda bo'ldi, anaqa beram, bunaqa beram. Ertaga aytmagan ekansan dedi, yolg'on suylaysiz. Fakt. Usta mana teatrda var. Buzg'anda mana bahor klubi bo'ladi. Kino teatr bilan bordi bir Dorog'onda. Qudasi bo'lib, bir duvar qo'shnasi bo'lib. Usta shuni buzmaymi? Kino teatr bo'ladi, yerlar biladi. Buna qo'zduvar nimalar? Boshini bunani sotgan bunani. Ucu magazin qurib olib, birinchi to'polon qilib, deputatlarni to'xtatib qo'ydi dedi. Boshqa eldir boshlab qolganda, buzg'anda uni to'xtatib, ayol hukumatniki deb turib, mana ham boshqa biri sotib oldi. Qurdi-ku buni zdaniyani. Magazin qilib, chiroyli qilib solib qo'ydi. Buna da qo'zduvar nimasi. Buna mini poli shu meni ayol hukumatni janimda. Onu da o'zini jiyani 1 million 200 ming sotdi deb ucu söz bo'ldi, onu o'zlari yilini almashtirib orqa jog'idan osti jog'idan. Ona o'zini mo'ykasi o'ziga yaqin. Shu milsaxonaning janida. Ona dorixona xudosi bo'ladi. Xudosi qilgan. Rahim berdi degan. O Alishoshida xudosi mini polya qiladi deb arenda qilib, boshlanishi arenda boshlanadi bularda. Boshlangan arenda boshlaydi.
Buni ayradırım, biz aile hükümetke qaraydi dedi. Ikkita ferma, o 100-200 tadan novoz bota. O'zi bo'g'at novoz. Boshqa o Chegat aile hükümetinde yerinde. Pastda kanal joqda. Sotverdi ular, уже qurib oldi. Biz aile hükümetde erlerga aytgan yo'q. Buna uzun bog', shu bizni aile hükümetke qaraydi dedi. Geldi yer. Bu ustidan bu pasından olingan. Bunu da elga sotib, bir odamga emolar aqchasini berib bularga qildirdi. Bo'ldi ularga qilyotadi o'zini tuğanlar. Aqchasini bersam ham. Buna Jayit yerda Oqmozorda, egizim burada buna uylar yo'q edi. Jayit bir yilga beriladi dedi. Uy solyapti, bo'laverib turgu. Ularga o'sha Jumon aka Jayit komissiyasi edi. Ularga bo'lib turgu buna uylar solinadi. Jayit yerga qancha uy soldiryapsizlar ko'rsatasiz. Buna o'zini magazini. Soldirganmiz. Qancha qaraz bergan. Bunday negizda uy solyapsiz. Jayit yerda. Jayit. Bular ham oqcha saydi bo'yga solgan magazini. Buna shu chek beriladi degan Haqmazar degan Jayit yerga qancha berib qo'ydilar. Kaç yerde bizde Qancha olmashdi? Ha? Qancha olmashdi bular kategoriya? Tushunmadim. Qurilishga kategoriya qancha olmashdi? Joyga berilgan yo'q. Yo'q, qanday berib tamsolyapti? Berilgan yo'q. Yo'q, qancha tamsolyapti tuğanlarım? Kimni tuğanlar? Sizning tuğanlar Qilingan jo'q bilan qutilib ketadi. Buna bizga ham soldingiz ekan Yunova 3 ta. Niye bunu talashmaysiz anda? Bu kishinikini talashganda niye bunu talashmaysiz? Bunu daha şu kaynanam akasi satman 100 mingga. Meni otamni joyida yaxshi. Xudosuligi uchun onu tiyib. Buni labgardanga ikki jag'ini beton qo'yib qo'y 260 mingga tenderdan bitdi. Ichida bir shtuk armatura yo'q deydi. Ustalar aytadi. Ikki mashina tosh bilan ikki mashina shag'al ketgan ekan, 2 tonna sement ketgan. Ustalar aytdi ichida bir shtuk ham armatura yo'q deydi. Onda dorixona Nomon Hoji degan o'zining sherigi komandasida. Bu eski bana sotib yo'q qildi unda. Bu Tbilisi do'sini otiga qilib qo'ygan Tbilisi menga tom solib olgan uyi bor. Uni o'zi buzgan, detsat qilam deb qo'ygan, uni buzdirib bergan, detsat bo'lgan. Buni Jayitcher uni ortaqal ekan akani qudasini jeri. Fevral qilib uy solib oldi o karakda. U xudoga shu Jayitcherga uy solgan. O'zlashtirib bermasmi hoji? Yetim boqaman men. Buni nega siz sottosh qo'ysiz? Bishkekka cheyin borib. Xudamiz qildi. Nega buni banyani sottosh qo'ysiz? Uyini cheyin borib. Nega buni teplitsani sottosh qo'ysiz? Menchik munisipalitetning jeri ekan. Mana Jesirning bibliotekasini ko'rib qolgan. Yetim boqaman sen. Biroz aqchasini oldinglar. Buni betingizga qo'yib beryapti. Ukangiz bilan suylashib aqchani bergila deb 4 yildan beri boram deyapti. Anda uyini bitirish kerak da qog'ozini berish kerak. Bunday deb men aylanayım. Aqchamni aldim ele. Men shuni Xudoyning oldida uyimdan chiqayin da qutulayin deb. Eğer beri almasalar, jasay almasalar anda açık aytish kerak. Niye bu bakışlar ümitlendirip, bo'lmaydi. Aqchanglarni men alganman, buni bitirib olmayman. Men 800 minglarni qayra alqiladigan sizlar o'zinglar boshqa yerdan uchastak sotib olg'inglar, men sizlarga bir yerdan chiqarib berayin. Shunda yetib ketibdir deb negani qilib qo'yib qo'ysinglar. Ular ko'p negani aytayinmi? Nizomni siylagan kishini. Tektapiring. Ko'p negani ayli vaqtidan kirgizishdi. Go'sirga kirgizadi, go'sirga qarqada ketdi, ukada bu sporni dezayni qilalar. O'sha aylanam bo'ladi akalar, bizde olga bol bitirib, buna ko'p kinigan ko'rsatib qo'ygin deb turib, menga berishgan. Bular el boshchisi. Uni ko'rsatsa qamalib ketadi, uka bol qilib sağa deb. Bu eslardan chiqib qoldi. Men bekitib qo'ydim edi. Bularda mekanga bo'lgan suvi yo'q-da. Qonun ichida mamlakatda turadi. Kechak. Dokumentlar yozib beryapsan, tek pasport. Endi negizida buni o'tirsa. Kuyov bolamni aldab, mashina aksionga qo'yamiz deb turishib, qilib bergan buni. Buni oyda ichida qilib olganasa 3 yil bo'ldi. Bu sistem sotda go'sal yo'qqa chiqarildi. Ana eski aile hükümetler 2003-yilda chechimni negizida yana qayerda? Chechimi yo'q ela. Yolg'on suylamang, Farhodbek. Endi paydo bo'lib qoldi chechimi. Qalb suylashgan. Yolg'on so'ylagan, to'g'ri so'ylaysiz. Ana chechim turadi, pattar bu. Chechim yo'q ela. Ben akirdim bu, ben akirdim. Chechim. Ben akirdim. Taxtaralayning biblioteka chechimga qaranaylikni qo'shib taxtaralayning. Nimaga sotga tashlamagansiz? Birinchi qatori kelgan yer ayol Aravan ayol hukumatine bekitilib berilsin. Aravan rayon yerga joylashtirib hukumat Aravan ayol hukumat yer azmat o'tkazib so'ralsin. Aravan ayol hukumat boshchisi Alimov deydi.
Tak, Yusupov Aylık Kaymağı'nın Yok, Alibek'te koyuyor. Yusupov Aylık Hükümeti deydi. Kopyada ötmeyi bu Vernade. Çeçim özü kayıkta. Birinciden. Original çeçim kayıkta. Keçirib qo'ying, bu A banti bilan falshiv bo'ladi. Bular A bantini ko'tarib juraveradi. Men ko'p joyga uchradim. Ko'p advokat oldim. O'sha olmay qo'ydim. Silam qolmadi meni. Vernade beradi. Original kayıkta. Çeçimden original. Nega sizlar kopyaga qo'l qo'yib Original aile hükümeti de o şeyin için kopya veriyordu. Originaldir nega kopya qilib beradi? Çeçim kayıkta mı? Seçim Yo'q da chechim. Qayerda? Hükümeti bu. Qanaki? Yolg'on so'zlamang. Bugun hozir borsak ushul chechimingiz chiqmaydi. Mana hozir boramiz, ayil hukumatimizga. Ushul chechim chiqmaydi sizdan original. Sizlar kopya vermamdan aldab otasinglar da eldim bardığımız. Ушунун kimge keregi var men tushunmayman. Jesir ayalды ушунча алдап акчасын алып, ana ушундай bir dokumentlerdi жасап, не таптыңар? Библиотека кылып не таптыңар эми? Айылдын элине bir пайда барбы ушул жерде? Жок. Мыйзамды эле кылып бербейсиңер, анда айтпайсыңар, ачык эле көк китебин берип, айланайын, сотто жүрүп атасың. Мына биз түшүнтүп койгонбуз деп. Аны күйөө баласына берип алдап, анан катып кой, көрсөтпө, анан сен бересиң деп, түсүрүппү мен. Qiynalib ketdim, to'g'risi. Ошон үчүн анан элдин бардыгын бийликке жаман көргөсө отпойсуңар. Анан элдин баары айтып атат. Эмне десе, губернатор жейт, аким жейт, президент жейт, өкмөт жейт, иштебейт дейт. Айыл өкмөттөр жеп атпайсыңар, тети жеринде отуруп. Kaptörkası banadı, ayıl hükümeti 180. Ko'rsatib ketgan qog'ozlar mana kopya qildim. 83-yili meni otam o'sha bog'da olganda 460 ishlatib uzum boqdi. Ana nima qilib o'rik boq qildi, shu yilgacha ishlatdi. Arenda to'lab yurganda boqqa. Ana 2011-yili otam arendani 10 yilga dogovorni tuzib, uni fazilat qo'ytisi bilan tuzgandan keyin otam rahmatli 12-yili o'lib qoldi, 1 yildan keyin. Ana keyin men bularga kirdim. Buni jangrab qo'yaylik. O 4 bir punktni ochib berding, o'sha punktni o'qib qo'ysin. Danar ekan. O'sha yerda qolgan. Присутствие Сибирь арендаторы dedi, наследникка qolsin deb. Ana ular kelishimda shuni yoziladi. Kelishimda. Ular оформление qilib bermadi. В случае смерти арендатора до истечения срока аренды перезаключить договор аренды с одним из его наследников. Nasliyatga degan yeri. Ana keyin bular 2018-yili 2021 bir yil tugash kerak arenda. Otam o'lib qolgan 12. 2021 bitish kerak edi arendasi. Bular nima dogovori? Bular 2018-yili bir kuni birov kelib menga aytdi, bulardan biri o'zining nimasi bor-da, jigurtagi. Nimaga aksiyonga qo'ydi dedi, boqdi dedi. Qanday aksiyonga qo'yadi? Men kirdim mana 2-3 yo'l kirdim. Jalindim, jaldiradim, otam boqqan dedim, tashlandiq yer bo'lgan murda. Uzun bog' bo'lgan, shuncha odam ishlatgan, birov unchalik qilib ko'kartirmagan. Qo'y, otamni ruhlari ham tinch yotsin desam, ha, yo'q dedi. Endi puli bor odam yutadi dedi. Aksiyon qildi, o'zini bir tug'aniga olib berdi. O'zini bir tug'aniga olib berib, 304 mingga aksiyon ko'tarildi. Birov aytdi, patologga ko'tarib qo'yib chiqib ketaverchi, qani keyin buni tushiradi dedi. 1 yildan keyin o'zini deputatlarni cho'g'ib turib, aksiyonni qayerdan o'tkazib turib, bizni chaqirmadi. Aksiyonda nima qilib turib, u Mamat Yoqubni chiqarib borib turib, hozir o'zini gilamli buxgalteri rahmatullohning otasida 30 sotik bor. Yana uni bu stadionda oldi, boyagi o'zini Ovoz Ibrohim aka degan shopirning bolasida bor. Bo'lib yana bir oktyabrlikgacha so'radimmi? Normatovmi, Nurboyevmi? Normat. Uchoviga bo'lib beribdi. Atak o'zi birinchi aksiyondan yutgan bola o'zi ishlatib o'tadi boqdi. Uchovini familiyasiga qilib qo'yib, dokumentarni uchoviga dokumentarni bo'lib qo'ydi. 20 mingdan 60 ming arenda to'lab, boyagi 304 ming uje uchib ketdi havoga, ketdi. Qancha o'rik qo'yildi? O'rikni 187 tub o'rikni qiyib, somonlarga, sentrlarga sotdi. Uni olganlar ham bor, qog'oz ham bor, hamma yo'q. Buni qancha o'tkazibdinglar? Auksionni qancha o'tkazibdinglar? Bu yoqda chechim turadi, o'zingizning qo'lingiz qo'yilgan. Qancha yo'qqa chiqardinglar? Kelishim turadi. Birinchidan bu kishi bir so'z to'g'ri aytdi. 11-yili bu kishini otasiga dogovor bilan berganmiz. 15 ming so'mga. 15 ming so'mga dogovor bilan otasiga berdik. Ana otasi 12-yili qaytish bo'lib qoldi. Ana biz 18-yili buni mizamlashtirib qo'yaylik deb bir top yo'l aytganman bu kishiga.
Şaşpaytlar. Siz söylegan men to'y. Значит, men borib aytdim. Uyimgacha bordi bu kishi. Uyimgacha borib o'zimga bunday tuzdan tuz qilib bering. Yo'q, bu al yer men mamlakatda, значит, yeri mamlakatda bog'i, kolxozning murdagi bog'i. Значит, только через aksion. Endi aksionga qatnashavering deb o'zi aksionga jara berdik. Aksionga bir 8 ta odam qatnashdi. Bu kishi o'zi qatnashdi. Bir tug'an bir tug'an tog'asi qatnashdi. Unisi bunisi bo'lib 8-9 kishi qatnashdi. Dokumentlar bor. Aksion bo'lib bu kishi menen Maman Salimov degan bola kim sizga? Oxirida qolib bu kishi nima bo'ldi? Utib oldi. Menga hech kim emas. Barimiz bir tug'amiz bu yerda bo'lsa. Mana olib qolgan. Mana sizga bosadi. Nima kopyami? O'sha uchinchi odam kim biz aytamiz? Bu kishi o'zi xudo olib ketadi o'zi. 3 janobi 3 qaysi kishiga o't qilgan, qaysi 3 kishiga oforijat bugungi kunda kimishdi. O'shani bitta dokument. Qancha aqcha to'layapti demak. Kecha men sizga hozir mashinada kvitantsiyalarim ham bor. Otam rahmatli to'lagan kvitansiyalari shuncha kvitantsiyasi bilan. Men birinchi 18-yili bular menda aksiondan tutgandan keyin men prokuraturaga arz yozdim. Arman prokuraturasiga arz yozdim. Ana boya Ahmad Oxunov Tohir 5-10 yo'li kirdi. Erkin olib qo'ying dedi. Arizingizni qayerga oling dedi. Men o'zim pensionerman, MVDda ishlaganman men. Mana bu serialarim ham yo'qman. Men aytdim, men mizon tushunaman. Ana prokurorni nimasiga kirdik. Endi u yerda so'z chiqdi-da, faqat Jiyambek bilan tirik ekan dedi, sen hech narsa qila olmaysan dedi. Arizani ol dedi. Ana keyin men lekin buni nimaga mana Tashiyevga nimaga yozdim? SMBga, KGBga. Keyin kechasidan xatingizni ko'rdim. Kecha ko'rdingiz. Men ko'rdim. Kecha. Ana keyin menday bo'ldi. Muroga keldim. Muroga yozdim. Muroga sizlardan nimadan Ulug'bek Marifga yozdim. Ulug'bek Marifdan bu yerdan sizlardan u bir ko'rsatmangizdan 5-6 odam jo'natdi. Men u yerda sezganim bular borgan bolaning hammasini otadan aytdi-da bu. Falonchi do'stim, falonchi voy pistonchi deb suylayotdi-da. Men aytmasdan tanish ekan. Ular ham nari beri qildi. Protokolni nimasidan bir kopiya beringlar menga dedim. Keyin men bir joyga arz yozishim kerak kelmadi menga. Bermadim. Mamatjon degan bola edi. Mana shu yerda ishlaganmi? Ishlaydi hozir. O'sha bola nima bo'ldi anan? Keyin nimaga hozir kecha bir 10 kun bo'ldi prezident otiga, gen prokurorga Qamchiga Tashiyevga elektron qilib yozib jo'natdim. O'shangacha Xudo buyursa bir Aravonga xat yozdim. O'shanga bir Xudo buyursa bir kuni Aravonga boring. Shu komissiya bilan borganda sizni yerda o'shanga chaqiringlar, meni обязательно. Ko'targilardan bitta. O'sha borganda komissiyaga borganda buni har biringizni telefondan olib turamiz. Ana Doniyor aka, bir so'z. Hozir partiyamizda o'sha bizni o'zimizni mahalla, Qashqar mahallani chayxonasi bor. Chayxonani o'zini jezdasiga o'tkazib bergan, hozir kepes sotadi. Jir. Chayxonani mana 10 yil bo'ldi ishlatmaydi. Birov keladi, bir ikki kun ishlatadi-da, o'zini odami u ham. Shu Uchko'prikdan keldi, o'zini mahallasidan keldi. 3-4 kun eplab elni ko'ziga ko'rsatib qo'yadi, ketadi-da. Chayxona eldi nomidan. Chayxonani ishlatib bersin, arendaga ber. Men bog'imni olding dedim, chayxonani ber dedim. Chayxonani ber bo'lsa, bog'imni so'rar, arendaga ber. Men chayxonani ishlatib kelib, pensiyaga chiqdim, bekarmanda men. Hozir men bekarman, mana 10 yil bo'ldi, 9 10 yil bo'ldi mana. Qanday bo'ldi? Ish yo'q. Adamga beraveraymi, to'g'ri o'zgaradi. Hozir chayxona bekar, itxona bo'lib turadi hozir. Yarmini ko'rib, kebexona qo'yapti, jezdasi. Siz so'rab berib qo'ying, bog'ni sen kimga berding, kiming bo'ladi. O'shani tagiga yeting. Endi buni bolalar aytgan narsalarni hammasini tagiga yeting. Bari qudasi, jezdasi, qaynakasi, jengasi, ashu bolalari. Probka qo'yilib, yer qolib turdi. 2017 chetim chiqqan Jo'g'ri kengashdan. Çek verilsin deydi. Şuna berib qo'yishlar. Çek verilsin. 3'ten semya misal aka o'tiramiz. Hozir komissiya buniki. Hakimning birinchi o'rinbosari hozir bardadan yozdi. Sizlar bir 3-4 bor faemeni telefonni tashladilar. Biz komissiya qaysi kuni boramiz desek, o'shanda sizlarni cho'g'iltamiz. Barlarni cho'q boramiz. Men gubernator bilan ma'qullashib, suylashib, Pokiston ruxsat olib,
Анан ошол комиссия менен барабыз. Анан жеринде отуруп, ошол жерде ар бир жана көрсөткөн жериңиздер боюнча барып кыдырып, жеринде көрүп, кайсы кишилерге оформить этилген бүт документтерди көтөрүңүздөр, бул кишиге кандай жагынан тууган, бүт бардыгын изилдеп алып чыгабыз. Кайсы тууганына кайсы жерди берген чыгаралып, анан чечим кабыл алабыз. Макулбу? Туура болот ошондо. Сүйлөш.